أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. الفاتحة. Hello, assalamu alaikum. Dear listener, thank you for welcome. Thank you for coming in tonight. We are glad to have you here tonight. Braći i sestre, assalamu alaikum. Hvala što ste došli, hvala što ste podržali ovaj projekat i ovo večerašnje okupljanje. Malo je vremena bilo, za dan i po je ovo sve trebalo odraditi, hvala vam. Ako ima nekih propusta, oprostite nam zbog vremena kojeg smo imali da ovo sve organizujemo. Uživajte u ovome i podržite ako voda, ako se može uživati u ovome, ali podržite ovakve projekte. Hvala našem Harisu na uloženom trudu i radu da prođe ova rezolucija. I hvala svima vama. Vratimo se našoj zajednici, pomozimo našu zajednicu, jer bez naše zajednice nema napretka sigurno, a ovo je jedino mjesto gdje se može nešto naučiti, bilo gdje u Americi, bilo koja zajednica je ostala. Ovo su jedina mjesta gdje se nešto može naučiti i podržati i organizovati. Hvala vam na pažnju. Dragi džematlije, cijenjeni i uvaženi gosti, Esselamu alaikum i dobrodošli. Veliko hvala gospodinu majoru Stevenu Kapliju i gospođi Suzan. Dear guests, dear Mayor Stephen Kepley and Susan, welcome to today's event. We wish you a pleasant time and thank you for coming.
Danas smo tu da obilježimo dvije stvari. Da se solidarišemo i ne zaboravimo Prijedor, Kozarac, kao nijedan drugi grad u Bosni i Hercegovini koji je doživio torturu rata. Tu smo da obilježimo činjenicu da su predstavnici države Michigan 27. maja usvojili rezoluciju HR 96/2015 proglašavajući 31. maj 2015. godine kao dan bijelih traka u državi Michigan. Državni predstavnici jednoglasno su glasali za usvajanje rezolucije. Izglasana rezolucija je velika podrška Bosni i Hercegovini i američkim Bošnjacima u državi Michigan povodom 23. godišnjice kada su srpske vlasti u Prijedoru izdale naredbu svim nesrbima da označe svoje kuće sa bijelim zastavama ili čaršafima i da nose bijelu traku ako bi izlazili iz kuća. Nije prošlo dugo, uslijedili su logori, masovne egzekucije i drugi zločini. Sa Dan bijelih traka kampanjom pokušavamo skrenuti pažnju na ustrajno negiranje zločina počinjenih u Prijedoru od strane lokalne vlasti, predvođene gradonačelnikom Markom Pavićem. Kampanjom želimo ukazati na policijske zabrane komemorativnih skupova žrtvama i odbijanje gradskih vlasti da dozvole izgradnju memorijalnog centra civilnim žrtvama u Prijedoru i na lokaciji logora smrti u Omarskoj. Tu smo jer nas se tiče. Tu smo jer nismo zaboravili, niti želimo zaboraviti. On the 31st of May, 1992, the Bosnian Serb authorities in Prijedor, a town in northwestern Bosnia and Herzegovina, issued a decree for all non-Serbs to mark their houses with white flags or sheets and to wear a white armband if they were to leave their houses. This was the first day of a campaign of extermination that resulted in executions, concentration camps, mass rapes, and the ultimate removal of more than 94% of Bosnian Muslims and Bosnian Croats from the territory of the Prijedor municipality. Tens of thousands of family members of those forced to wear white armbands had been detained in some of the most notorious camps established during the war in Bosnia, such as Omarska, Karaterm, Manjača, and Panoplija. This was the first time since the 1939 Nazi decree for Polish Jews to wear white armbands with the Blue Star of David that members of an ethnic or religious group were to be marked for extermination in this way. This action is intended to raise awareness of the struggle for acknowledgement of millions who suffered injustice and harm. From Prijedor to Johannesburg, from Jakarta to Lima, let's make this a day to raise our voices against the denial of truth about past atrocities. On the 31st of May, let's be the voices of countless victims who were targeted for their race, ethnicity, or political beliefs. Bivši predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, trenutno u upravnom odboru Savjetodavnog vijeća u Washingtonu DC, glavni inicijator rezolucije u državi Michigan, dr. Haris Alibašić. Assalamu alaikum. Hvala vam puno što ste tako u velikom broju odazvali na ovaj veoma važan skup na kojem ćemo obilježiti usvajanje jedne od najznačajnijih rezolucija koja je usvojena na bilo kojem državnom nivou ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi, inače u svijetu. Dakle, ovo je po prvi put da imamo rezoluciju ovakve vrste na jednom državnom nivou i imamo rezoluciju kojom se proglašava Dan bijelih traka u državi Michigan, a sve u vezi genocida koji se desio u Prijedoru u periodu 1992. godine, 1995. godine. Što je isto tako važno da je ova rezolucija usvojena ne samo da su imali sponzora predstavnika iz Grand Rapidsa, predstavnika Dilana, koji nije nažalost mogao večeras da bude tu, nego smo imali 34 ko-sponzora i rezolucija je podržana od strane republikanaca i demokrata, znači jednoglasno je podržana od strane obje partije, odnosno predstavnika obje partije u Domu predstavnika u državi Michigan. I ja ću vam pročitati rezoluciju na bosanskom, a gospodin gradonačelnik Kentwooda,
koji ima veoma sličnu rezoluciju iz Kentwooda će čitati na englesku, tako da nema potrebe da ja čitam na engleskom. I believe that you're going to be reading your proclamation from the city of Kentwood. It's very similar to the one from the city of Grand Rapids, as well as from the state of Michigan. So I'm just I really appreciate your efforts and acknowledging this very important event. And the White Armband Day is the state resolution has been adopted for the first time on this level, recognizing atrocities that occurred in Bosnia and Herzegovina. With the White Armband Day, it's pretty much the same proclamation. So you're going to read it in Bosnian? I'm going to read it in Bosnian and let you read one in English. I'll paraphrase. Okay, so thank you so much, and thank you both for being here. Dakle, imali smo 34 ko-sponsora i predstavnika Dylana koji u predstavničkom domu države Michigan ubacio u proceduru rezoluciju broj 96, rezolucija da se proglasi 31. maj 2015. kao dan bijelih traka u državi Michigan, kojom se daje na znanje da se užas genocida u Bosni i Hercegovini nikada ne smije zaboraviti i daje se na znanje da se 31. maj 2015. godine obilježava kao 23. godišnjica od kada su srpske vlasti u Prijedoru, gradu u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini, naredili da svi građani koji nisu Srbi označe svoje kuće bijelim zastavama ili čaršafima i da nose bijelu traku ako bi izlazili iz svojih kuća. Daje se na znanje da je kao direktan rezultat etničkog čišćenja općine Prijedor u Bosni i Hercegovini, uključujući i grad Kozarac, 53.000 stanovnika Bošnjaka protjerano iz svojih domova, 3.173 nenaoružanih civila je pogubljeno, a 31.000 civila je zatvorena u koncentracionim logorima u bosanskih Srba. Daje se na znanje da ova godišnjica zajedno sa 23. godišnjicom početka rata u Bosni i Hercegovini služi ka podizanju svijesti o tragičnom stradanju u Bosni i Hercegovini, da se oda počast i prisjeti žrtava rata 100.000 civila koji su poginuli kao rezultat politike etničkog čišćenja i agresije u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine. I daje se na znanje da tragična historija genocida nudi priliku da se reflektuje na odgovornost pojedinaca, društva i vlada i služi kao važan podsjetnik šta se može desiti civiliziranim ljudima kada netrpeljivost, mržnja i ravnodušnost prevladaju. I daje se na znanje da država Michigan prepoznaje važnost ovog događaja kako bi bosanski narod kroz istinu i pravdu došao do pravednog okončanja. I sada i ovim putem predsjednički dom države Michigan i njegovi članovi proglašavaju 31. maj 2015. godine kao dan bijelih traka u državi Michigan. Pamtimo žrtve politike etničkog čišćenja i genocida u Prijedoru, Bosni i Hercegovini, da se kopija ove rezolucije dostavlja predstavnicima Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike kao dokaz našeg dubokog uvažavanja i poštovanja. Tekst rezolucije možete naći, inače rezolucija je prenešena od jako mnogo medija i na engleskom i na bosanskom, što je veoma značajno je da ovim se podsjećamo na tragediju rata u Bosni i Hercegovini, da zaboravljamo i nastavljamo našu borbu protiv negatora genocida. Kao što sami znate, savjetodavno bosansko vijeće koje ste vi tako velikodušno podržali, zahvaljujem se imamu i Samiru i Sanovu i svima vama koji ste izašli u susret i podržali savjetodavno vijeće za Bosnu i Hercegovinu, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike i svi ostali koji dobrovoljno daje svoje vrijeme da se bore za istinu o ratu i genocidu u Bosni i Hercegovini. To je veoma značajno da nastavimo taj rad i da se nastavimo boriti protiv negatora genocida, jer oni svaki dan u DC-u uvećavaju svoje prisustvo i pokušavaju na sve moguće načine umalovažiti žrtve rata, šehide Bosne i Hercegovine i da umalovaže istinu o Bosni i Hercegovini. Dakle, hvala vam svima za vašu podršku. I really thank you, Mr. Mayor. And I want to give you, Imam Dr. Regic, a proclamation from the city of Grand Rapids. Again, I'm not going to read it in English because you're going to be reading in English already from the city of Kentwood. So I really want to, would you like to come and get your proclamation here from the city of Grand Rapids? I have a copy for you to, feature it here if you wish. Imam kopiju za tebe proglasa od Grand Rapidsa. Dakle, još jedna važna stvar je da Grand Rapids je također usvojio proglas o Dan bijelih traka u Grand Rapidsu 31. maj, tako da je to još jedna od niza prepoznavanja tog tragičnog događaja u Bosni i Hercegovini. Hvala vam svima puno, selam alejkum.
Shake the hand. Hello, thank you so much for the invitation to come here and share this with you. We do, as a City of Kentwood, have created a proclamation, and you read it in Bosnian, so I won't read it again in English because most of you probably know Bosnian, correct? So just to say that, you know, I love history. I love it because we learn from it. And this proclamation says that we will remember, we will learn, and we'll do all what we can in power that it will never happen again. So, you know, I'm a man of faith, and when I think of something as hard as this that has happened 23 years ago, I was driving one time and thinking about all my friends that I have met that are part of your community, the Bosnian community. And I said, you know, if there's any positive that came from this, and I wish this would never happen again. One good thing is that I got to meet you, because you're now here in Kentwood, and that is a good thing. So blessings to you. May your lives be truly blessed. May your businesses be truly blessed. May generations be truly blessed. Thank you. Thank you. Slika. Hold on. Cheese. Thank you. A sada ćemo zamoliti Sanela Fazlića da nam se obrati. Salam alejkum svima. Hvala vam što ste se odazvali u ovolikom broju. Zaista vas je lijepo vidjeti. Da nismo zaboravili, da ćemo uvijek pamtiti golgote rata, našeg Prijedora, Kozarca i sve jednog drugog grada u Bosni i Hercegovini. Mayor Epley, thank you very much for coming. We appreciate it. You're one of us. Thank you, Suzanne. Gospodine Haris Alibašić, hvala na istrajnosti, na borbi za Bosnu i Hercegovini, na rezoluciji. Hvala vam svima.